إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقه الميسر من درستوك أم فهو درست علم كيف واني خصال فطرتك كنتتوك واهك اگتون صاف طاهر مگتون كرما اسلام دينوغا امر كرما فوا اكي كنتتوك واهك علم دكا فوان ادو علم بيان کو فواني ತುಂಬುಳಿ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಶರೀರತುಂ ವಾರಿದುಗ ಆಸ್ಫಾವ ನಸ್ಸುತಗ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ತಫ್ಸೀಲುಕುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದುಮ ಗಸ್ತು ಕುರಾ ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಅದೆಗೊತ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ ಗಸ್ತು ಗುಫಾವ ಮಯಾಗಂಡು ಸಬಬಕಿ ವರಂ ಒಳು ಮರಾಗುತ ವರಂ ಕುರಿ ಸುರೆ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ವಾಹಕತ ದೆಕವು ಮುಂದೆ ವರಗಿನ ಬೇಫುಳುಂ ಅಕಿ ಗೊಗ್ಗುತ ರಯು ಫಾಳು ಕುರಾ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ವಾತಿ ಅದು ಮಿಕಮ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಸೊಹ ವರಗಿನ ಹದೀಸ್ತ ವಾರಿದುಗ ಆಸ್ಫಾ ವಾತಿ ಅದು ಇಲ್ಮೆರಿಗೆ ಬಸ್ಪುಳುತ ವರ ಸಾಹುಕೊ ಫೆನ್ನಂ ಒತೀಮಾ algonu hitan eri mikam wara saafuwane gotaka bayan koddenu muhimmu kamuga ehme mare bahuga tumbuli mi kiyani lihya mare bahuga mashhur qamus kamuga qamus muhituga waridu asfawani al-lihya ki kubaka muallif bayan kora vidalwani ei emihege munumatiga fala istatte adi bayan korawani emihegge khaddain koluga adi washage mi kashige washage pala istantan are bahuga mikiyani tumuli em bayinder vidal lahyain kam gawas vidalwe e kashige washage adi amutte kalgonna midanna filehnu tumuli pala gota pala ististaka mikiyani tumuli are bahu de mikam anu puri darus kasbane bayan kofa كيت القرآن الله تعالى كم جواه كمان أنجواه فموسى عليه السلام هارون عليه السلام के तोंबुल फुल गया استشفل का हिप्पे कम जवاه كيت القرآن का أنجواه فवनी एक इल्मेरिन दलील अनंगवा फवनी नबी बेकलुंगे तोंबुली पूरी कम का अधि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोंबुली फुल पूरी कम ऐ बरस साफ को सहा को इतन हदीस का वारिद वेगन आसफावा कम एगतो यजीद अल-फारिसी की इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के दोस्वरगा उळुनु बेकले विदाळवनी तिवंकले गफाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफम फुलुगा फेनिगन ए वाह का इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा गरीबगा den नबी में den इब्न अब्बास विदाळवे फइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यقول कले फान हदीस कुरमा फावने शैताना kan रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरा का नादे बेने एमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फेनु सूरा तिमन कलेफाना किया दे पाशा इब्न अब्बास में विदालवनी यजीद अल-फारिसी गारिहुगा मी वहां देन कलेफान में किया दे बन होफनुगा यजीद अल-फारिसी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल नुए दे कलेफान में किया दे बने कलेफाना फने वडा के नबी बेकलको हुन्ने सूरा then فبدال قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كانت تملأ نحره إبيكلك ما فلواني فريفة تقول فلوك سوبهم then بدال واني كاروس تقول فلوك بوكم نفني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدال واني لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا ديري هتا كذلك فانا وفن كنوم قتك رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبداك النبس نوم قتك كذلك فانو صفة نكور بينه هذا إمام محمد كذلك فانو كمسند روا قربا فوا حسن درجة حديث هذه شرع قروم ورجنا المرين كذلك فانو كتوبل فلوك بوكم جواها كبيان قربا فاوي هذه بدالواني كذلك فانو كتوبل فلوها ديجنون طبيعتهم هنا أي ورا بو توبل فلوك كموكا اكتب صحيح البخاري کے ام مشهور شرح اليوفا فوا ابن حجر ودال وفاني كليك فانو کے تمبل فلکی ورب او تمبل فلکان حدیث تکون اگے کمو ورگنا المر مفدا می حدیث دا شرح قربا فاوے اد ابو معمر ودال وني قلنا لخباب
خباب کے صحابی کا علیہگا تمام بیکدن دن نبی میں اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر کدیفان مندر نمادا عصر نمادگا کیاوا بدالوا ہے وتکدیفان ہنو ہنونی ہے د خباب میدالن آدے ہے کدیفان کیاوا بدالوے دین ابو معمر بدالن کہنن ہے بیکل نکن ایک وڈا گنونے بدالن بالتراب لحیته ایکدیفان کے تھومبڑی فلو تھڑے تھی کدیفان کیاوا بدالو وار مندر نماز عصر نماز می امام بخاری کدیفان کے صحیح ہوگا روا قربا فوا حدیث اگون جمهور علم برین حنفی مذہب مالکی مذہب ادی شافی مذہب کے ورق گنا علم برین بڑے وڈا کنوا گتوگا تھومبڑی بیدومکی ای حرام کم ادی ایکمو کے مچا بین علم برین بنی اجماع وس نقل قربا فدی اجماع کرین کیا گٹا فس حدیث امام بخاری کے صحیح ہو گیا صحیح مسلم کا وارد کے ناسوا فس حدیث ایبے کلو بنی گنوافا ایک لفظ تک ایک طرح لفظ کا وارد کے ناسوا بنی احف الشوارب وعف اللحات ایبے میہم متی مسکر قراش ادی تومبڑتا دو پلاش اعفو ای لفظ حدیث کے اسفا بنی دیون حدیث کے اسفا بنی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف المشركين تبامهم مشركون تفات واش وفر اللحى تبامهم تمرت الدبو مدوب اللاش وحف الشوارب آدي متي مسكور قراش آدي هنگدي سكوارد جناس فاوني أنهك الشوارب تبامهم بها بس بودا متي مسكور قراش وحف اللحى آدي تمرت دوب اللاش آدي هنگدي سكاس فاوني وحف الشوارب تبامهم متي مسكور قراش وأوف اللحى أما جاك برا لفظكم حديث كساس فابن تنبلي دوبل دوما أدي تنبلي بهتما أدي أبو هريرة رضي الله عنهما قالهم بارد الناس فان جزء الشوارب وارخ اللي تباميهم مات مسكور قراش أدي تنبلي دوبل لاش خالف المجوس تباميهم مجوس إننا إكمغا تفاتواش أدي لفظك أسفا أرجو إجمانه كي فسخ الله تنبلي بحتا شنو تدوبل لاش دم حديث تشرح قرآن من بدالوني أوفو أوفو أرخو أرجو وفروا من أوريها لفظكم بس تنبليا به قلتم إمام بخاري صحيح ہوگا أدي صحيح مسلم ہوگا وارد ہوگا أسفا به مكان كمو إنجن دني تنبلي بيدون أي حرام كمكمو جن أدي أي كافرنا وتروا كمك مسلم تنبلي بيدوم مكان بيجن دني مسلم كافرنا وتروا مكترين همنه كمك بتوغا ميبا كاينبري بني بيان كرباف ade ben ilmerin ebeflum ijma naqul korma fawatun ijma le fawa fattawga ismikam bani bayan korma fa ibn hazm bidalwani wattafaq an halqa jamil lihati muslatun la tajuz ibn hazm bidalwani mihek tumbuli ekko bedumaki ei muslake ege maane ke hangurama ka misalaka mihu deke ruliyaske miha ko anem mihage tumbuli bala fina mayemihaya badalu denche islam shariatu ga onna gotu adi ibn taymiya ابن حزم کے مراتب الجماع فوتا به اتباع پر دکور سمکم ونی دوپل لبا فے معنی کی تلیفون سمکم انکار کرو ما فنوے ابن قطع بدالونی واتفق ان حلق جميع لحيه مسلة لا تجوز هم ابن حزم بدال فوا عبارات ابن القطان اسمني بدال وفا دين النفرا بدال لا شك في حرمته اي حلق اللحيه بدال اب شك نكتو تمل بيدمك اي حرام كم کے عند جميل ائمه ادي اسلام دينو کے مشهور ہوریا بڑتے مذہب تو علم بری منی اکہم بدال فدی مخالفت لسنت المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم بدال ونی ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مولن خلاف کمک دم وکی وکن مذہب تو علم برنا بدالا ایرگا کرمس بیان کرہن حنفی مذہب کا علم بری ادی مالکی مذہب کا علم بری ادی حنبلی مذہب کا علم بری ابس وڈا کنوا تم بیدو مکی ای حرام کمک adi shafi mazhabuga gina ilmerin dekwada kunwa gotuga ai haram kam adi bayin ilmerin ai makruh kamek kamuga vidalu adi shafi mazhabuge bayin ilmerin imam shafi ga arihum sariha kon nabul korma fa vidalwani imam shafi dekelabba gotuga ai haram kamek ekta ibn hajar al haytami kelifanu ge miwahaka gennawa fa ekeke ilmerin arihum nabul korba fa ifada vidalu fawani den algonne badalam bi hiibigen to mistakum tafatu gekkoda miwaaka dakkani ema bay mihu gunawleni mi aadakaadeke arabinge aadakaadeke tombuli diukurumaki enas mi bunumaki ei rangalu bunumennu
ay arabinge tere erutibi majusimmes mushrikummes adi enum mehumste tibiru majusinnaki matimas digu koffad tumbli baadalun bay eme muslimun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurabi emihunna khilafu mattaka tumbli dupalla fa matimas kurkuruma eme arabinga aada kaza ko tere barak gina kantatta mihar mihun bunawlehe eme misruge bay mihun bunawle mihar burugaruma ki se aada kaza ke arabi moonu buruga ki saada kaza ke tumuli behtuma ki sarabinga aada kaza ke ehnas algun men dannam me kamaki qur'ana sunnatuga kame bayan korwa fahumu ekan aada kaza ke daraja nukumagen ebade emen elmerin nandebba fa me wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulto ge buri bay amur fulta misalaka e zamanu mihun kanatun kaawleta en salgonu me muslimun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur korpani kanatun kash adi waatun mukashe shaytana kani waatun ne ebe hisabun ei kuriga emihun aada kaadaga matin kuramun a kamekkamu ga bies algonu menna islam de nawma fo ekan bayan be diuma fo den algonu menna hudden nuane kan duukolla ga ei arabin ga aada kaade kamga bonefa ame buta khitanu kurun kamga bis arabinna ki kuri khitanu kumulun bay en islam de nawma fo islam de man ekan iqrar fa ame buta kisos ke bay hukum tak balad kum sallam fenigin dani arabin ge tere kuramun ga bay kantan tan islam shariat awma fahuga islam shariat ban ekan kam iqrar fa adi bay ayat ta kon hadis to ekan bayan wegen diuma fahuga den algun men ka mudden wane aada kaade ke kya du kolla eme man mazhab to ge ilmeri ke tere eppes imam bari bekada ko vidar nove ei aada kaade ke ei kuriyas masale nota kuriyas masale ekame nune beenum me qurashe beenum me qurashe egotan eppes ilmeri bekada ko ihum feshige meda hame eppes vidar nove eme ilmeri vidar nove eppes sahabi bekada tumbuli beelikama sabitu fennove rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga ulubbi eki sahabi bekadum ulubbiruga warakina bekadum ari wartu gasbe bekadum bara bo tombuli tamurikum gas eppes bekadum tombuli belikam sabiten noy e bay be fulo midalu ne zamanu ga mi zamanu ga onnen tombuli baada chis netime tombuli rubada enas mi kum hiya ene zamanu gas mistakum bo baada ulun qur'an ga anga fawani muhalliqina ru'usahum muqassirina la takhafun eru umra kor bi bekanu bo baada ulubbi ade bekanu bo kushawe sulubi ade hame gota mi nassu tawga wardag aspawani insana ko emi egge baadan che gunawantugge istashitawge waaka aspa wa eru isna mistakun eki baawettawge aadattam ama ekankama gengul nagalu mi zamanu ha tarakkin wadana zamanu enas ama zamanu gas ekantatta mistakun konngulu em islam shariatuga ekan angawa fawani eru baadan samanata netima innum istakun fitanus konngulu adi emih baadan che istashtan e zamanuga baada basulunu ebbe saadega mikan nahi korwa fawani mi sababa hediennu den bay mihun bunani miyaro e sababu bedukendicche e majusinna khilafum gotum amur kurabbi kameke enas mi zamanuga miharu gawmutawga mistakunge deen bayan be liyekun tawga wani deife mi zamanuga komme ekam kurun muhimmen nona adi mi meskum hi engeto mikan nahi kurabun sababu adi mes demi eboy adi waken khasa kom mi zamanuga mikan eboy ei bara faha jehenden eki gawmutaka badadar walgun men misalaka amerika fad gawm e gawmutawge verin ebe fene walgun men dolaruga emi hunge sura qurha fawaro tumbuliyach suri adi islam mujtama'ataka badadar adi gina gawmutaka europe ge badadar war gina gawmutaka mistakum aadakada ge tere mes tumbuli dibukom mulun mujtama'ataka dri war fahaje ehnas baki hisabakum mistakum tumbuli baada pushma fahu miharu kafarunge aadiyaka befawani tumbuli bedu adi mikam neege baragina islamum bes mikam kom ule algum rajyaga mikam ge hedun terikan kodavegen gos baragina zaman toga mifada mistakum deki ulun adi bay mihun deke gotuga ei saaf tahirukan nafi pura kame enas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge eki kankama begotum wa kadekkevi ilmeri mi masalaga wa dakkum bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ekadefanu ge tumbuli fulu eha boko muris ekadefanu richa funaluwa ega teodabba adi saaf tahir kama ekam nafi begen nude e mihegge istashi diukum urumaki ei saaf tahir kam nafi wana kamenno misal ka anhem bekadun ki tobi gotun ekabadun ge istashi dikubai ena sebbis hadegga saaf tahirukum e istashi ganu gengule na malgon mennu deken ei hadi echcheke gotuke budrati gotun kina anhen kabadun ki tobi gotun hama istashi dikubai ina kabadun egota bala hattane semema kitam me digu istashi gande ekkam gaves emihaku rivetikon saaf tahirukum ko bala hattanyamu emihege istashi ganu ridiwan hama tumuli segota bay mihun hadi kopis tumbuli bhattafan ehnes ege maanennu islam deenugan hukum badaduwege da kame ve mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sunnatun sabit kame de meburan haram wa wahake bes bay me bodi ei mikama behe gotun sahha hadisen asfan wa kam adami wara bodu kum biye inget imam bukhari ke sahih ke itan hadise imam muslim ke sahih ke itan hadisen asfa wa algonda ekkotakam bes nege ishara kurani kom hadisa ka mikama begotum hadis sahabege asfa nuwa kama bay ilm nisbeba mi hum algon bunati algonda bes bani adu ifa ehnas algonda suwal kotum benoni kom hadis sahha nuwagen he tumbuli behettum ei islam deenuga sharu korwa fawa kame non gota bay befulum wa kafulu dakkawani adami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sunnatuga saaf kama itan hadis ekka adi siyaratuge foittawga war saafakum egen oi kame den emme fawkamaka bay befulum vidalwani mi sunnatake mi wajibe nune demekama begutum ilmi gotaka algonu jawaben arwan adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fultawge ebori bay kankama amuru korwa misalaka mi hadis tag mi annai uqful liha tebami hun tumbuli dukollash emegota ekadefanu ge hadis fulekka nota qur'anu ge ayatekka amure quraifa wana maden ilmere baldawani e amur fulu furtamaves e dani wajib ge daraja e kalefanu amure kuffiyam allah ta wahi qur'an wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim kalefanu amure kurabba fiyam allah ila rasula amure kurabba fina matiyabami kanwe ekamuga ikhtiyar ayakun lahum al khiyaratu min amrihim ikhtiyar ekam galibgen no enas bayin amur fulta bayan kurma fahuga den e baade bayin ehin nasutawga ei wajiben non kan dalalat qura bay kan tat den hisabun elmerim bayan kurabani wajib ga darajan ekan sunnatu ga daraja tirivegen dakam ga ekam ga hukum eme mi hadis badar mi hadis tak badar kalefan me wani wajib makam ga bayan kurba وقفل دي هم يجين المرم مكان الأمر المجرد عن القرائن تفيد الوجوب جمهور المرم هذا مذهب كيسنجة تو مفادين أسهون أمر فرتان بيفر نعغواني واجب كدرجة إيه هذا مذهب حنفي مذهب مالكي مذهب شافعي مذهب حنبلي مذهب يا بوريها المرم نفس بسني ودا كنا ميقوتا من أمر فرتان كي أي ثباب واجب أمر فرتان كم e amar fulta duukol leveni ehin ayate kanot ehin hadise ge ei wajibe nunkama bayan wa fada ibarate asfa wanama egotun tumbuli behettuma behe gotun wardogun asfa nu ehbema mikama behe gotun emme kuristur sahabe bekadu zamanum fishegen meda hame waaqul dekke vigina ilmari borwadagana viduga emihegge tumbuli fidenuge tumbuli bedumaki ei haram kana embema emme duiko vidalwa bayin ilmen shafi mazza vidalu nei makruh kameke ena sarakatari gotaki tumbuli behettum ade muslimunge shiare adi kafirunna wattaruma durwegatum muslimunna amur kuramba fawa kame eme mi algon miedu kiyadenuma gastu kufawa waake em hisadu fitratu ge kantattu ge tereng saaf tahir kam ge tereng himene kame mi tumbuli mubeluma kives eme maluna miharu medicine na bala nuta doctori gotum bala ayuga bas tumbul bedumaki ek sababun sihi gotum war genami hunna eki udabu ta purimati ma kame be mehunga hangadu hunna gotum tumbul bedumuge sababun kote beenum pura ek bawattawga chemical tawge sababun emihage
مونمتي فاروا بس ابا دماغ ام اسلام شريعه ga efada taklife firhinunna jasawa fannu Allah taala tobi gotum firhinunge tumbuli feluma bani irada korobbafa ade anhinunna firhinunna tafatuwa ek kamek gotuga ekam bani labbawa fa ibn Abbas radiyallahu anhuma par safu ko mimasalaga efada bidalu fave ade sahabi mekanunge zamanu sure meda hame wadagen nabi bodati ilm berin ebe fulun tumbuli bala fannuwe ade kan qur'an mihunnan ebe fulun war boda ab kiya fa besve emema mi ilm berin ekam bayan korba fa wa koi adi bayin ilm berin mikamu kamacham mi ijma wani nakul korba tumbuli bedum ei haram kam me kutu kun sallallahu bayan kurhim ibn hazm rahimahullah wani mikam bayan korba fa maratib al ijma ko fotuga adi ilm berin figu fettoga bayan korba fa wani mi hegge hamada dige gadakamu emiheke tumbuli baalaage deg emiheke tumbuli nufada fina emiheka badal denje hene kameke gotuga eme jinai kushike gotuga asfigo fettawga bay bari me company bayan korwa eme miwanka hissa kollargon beenumbi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk